بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيتي أخونا أختم الله سبحانه وتعالى إنسان الدبان إمتي وري نيومتك إسلام دينوك هدايتك مچين الدبان يومي من نيومتك بينون هفاقن أغن من دنيا آخرتك باجركن هود متك أغن من مسك كرنجي لكن خاصة غتك الله فرهم غتك إيمان وميهكي إينا إفس كمكا ديتريغا كمبودو منه دنياگس أدي آخرتگس. الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن ووحي ربا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم كشور قيامة دوها كن ميتمن الله فريهم غتوغا وليبرين غتوغا همنه ميهن إفس كهل بيروغتم أدي ميهن نكا හිතාම කුරුම් වෙස්නබේ අවුන් මේගෙන ඊමාන් කමකි අබදවස් ඒගේ තාසා කුරංජෙච්ච හරුදනා කුරංජෙච්ච අවුන් මේ ඊමාන් කම් බලිකෂවා කමකි අනවත ඉතුරුව මදුවා කම් ඒ අහ්ලුස් සුන්නල් ජමාතුගේ අගීදාගේ හිමනේ කම් එම් අවුන් මෙන්න හේව බස්තන් ඉවි නසීහත් ලිබි අවුන් මෙන්න දුනියේගේ වී හයාතුගා කුරිමතිවා එකේ කංකමා හෙදි එකේ මීහුන්න එකේ حالت මෙදවරි ගෙන්දාන බයිෆහරු ඉන්සානා මායුස් ගෙන්දාන යදින් බයිෆහර ඉන්සානා අම්මත් දතිවගෙන් දාන බයිෆහර ඉන්සානාගේ ලෝබිවා ෆරහත්ත ඒනා වකිවගෙන් දාන නම්ස් අවුන් මෙන් හරුදනා ඊමානෙගේ අහුල්වරින් අල්ලාහ ෆුරිහම ගොතුගා වකීල් කුරා මීහකු එමීහෙක්ගේ හුන්නන් ජෙහෙ සිෆතකෙන් එබෝරි වකින් ખાસ ගොතෙක්ගා අල්ලාහ සුබ්හානහු වතාලා ඉම්මා වා මීහා මියති අවුන් මෙන්ගේ කුරින් අවුන් තිලාවත් කුරි ආයතුස් මියති අලා ඉන්න අවලියා අල්ලාහ ලා ඛෞෆුන් අලයිහිම් වලා හුම් යහ්සනුන් الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله سبحانه وتعالى سورة البقرة فاسترس ديكا فاسترس تمنا دوحيك رباه بني أما كشورن تمن الله غبليبرين كمغا بامي اميهون غمچك بس كحالا كمبودو مه بيروري كم نته ادي اميهون نك هيتام كرومس نوي اميهون تمن الله ايمان و එකන් එමිහුගේ හිතුගා වනි කෂවරු යගින් කොෆේ එහෙම අවුණ මෙන්න අල්ලාහ ඊමාන් වා මීහෙක්ගේ අවුණ මෙ හුන්නන් ජෙහෙ වර මුහිම්මු සිෆතකෙන් එබෝරි ඊමාන් උමකි අවුණ මෙන්ගේ දුලු කුරින් හැම එකනි බුණලා බහකුන් වාණේ කමෙන් නූංකම් අදි මියති අවුණ මෙන් ඉස්ලාම් කම ඊමාන් කම දෙමෙදුගා අස්ෆරුවතකෙව්වේ එම් ලොබෙත අඛුන්නා උඛ්තුන් අවුණ මිස්නන්ගේ බජෙහෙ මියදු අවුණ මෙන්ගේ තරෙන් මුස්ලිමුන්ගේ අදදකි වස් වර ගින අදද නම සවුණ මෙන්ගේ තරෙන් හගීගි මානාගා අල්ලාහ ෆුරිහම් ගොතුගා ඊමාන් වෙගෙන් තිබී කිතම් මීහුන්තෝ අවුණ මෙන් සුවාල් කොල්ලංග බජේ අවුණ මෙනගේන මීගේ අවුණ මෙන්ගේ කුරි ඉස්වදී උම්මත්තක මීහුන්ගේ තරේගාවස් එම්මෙ බොඩ නා තහසීබ් අද එම්මෙ බොඩ ජාහිල් බයිග් ගොතුගා මිති රෆුෂුගා හොල්වරින් එමිහුන්න තරක්කී අදි තමද්දුන තහසීබ එමිහුන් දෙකිෆා නුවාබයි නම සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියති අවුණ මෙ සූරතුල් ආරාෆුගේ නුවදී හවනාතු වහී කුරබ්වාෆානි වලව් අන් අහ්ලල් කුරා آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما نيكي أدي رفشوغ أهلورين وستمن الله فريهم غتوغا إيمان و أدي من تقوى وري وجهكمغا ونينما ودا بمغ بركاتوغ دوركوتا هلوا دوا حشيمه أدي هنكمك එමීහුන් එකන් දෝකුලේ එහෙන් තිමන් අල්ලාහ් එමීහුන් දෝකුල කන්තත්තෙම් අල්ලාහ්ග කෝෆා මත එමීහුන් ඒ කලාග හිප්පේ විවාහක එහෙම අගුණ මෙන්න එබැයිගේ අගුණ මෙන්න කුරවේ අමල්තකකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගුණ මෙ දුනියමති ගවස් අදි ආඛිරතුගස් ඉම්තිහාන කුරවානකම් අගුණ බිස්නම් මෙජෙහෙනි අගුණ අබදුස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අසාබ බිරවතිවේ එකලාන් රහමත උම්මීදු කුරන් ජෙහෙනකම් අගුණ මෙනගෙන අල්ලාහ් ෆුරිහම ගොතුගා ඊමාන් වෙජ්ජ මීහා තක්වා වර වෙජ්ජ මීහා ය ලෙබෙනේ
emme muhimmu ekkamaki duniyawi hayatun dati undagutakun en neruwane mageddekkum Allah subhanahu wa ta'ala suratu talaq emiyati devanayata timatu wahi kurabani waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib timan Allah taqwa bari wajmiha dannashe amakashwarun enage duniyawi datitakun nikunnane mage dakkawa hore maneke lui faseha kame kantattake magu fahi kurabwa hushime wa yarzuqhu min haythu la yahtasib adi ena nege gotuga ena Allah rizqu devwan em agon meng hituge abados iman kamuge mewa kimne gas agon hituge inden mi on induma fahu mi osum fara gahaki agon mengene e bimmatiga sabitu hunnaje em Allah subhanahu wa ta'ala tawhiduge mi lafz maneki agon menna tawhiduge ahulwerinnaki e bimmatiga sabitu kama hukur ege gofitam maccan hedifawa gahegge misalu sifa koffawa kiredu qon ميتي الله سبحانه وتعالى من كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أما الله سبحانه وتعالى مي آيتك بحيك رباه يعني هم كشورن هيو بحيك مثالك بمتيجا إيج ثابت كما إكوانيكي رانغلا بيموجا أديا مو إرفاوا جهيك مثال إيج غوفيتا بني ماتشان هديفاي إيج ميواتا abadwas eki hindu kolon libigen de em agon menves mi iman kan abadwas balika shive kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalunna kit rasula sallallahu alaihi wasallam wahi bawa le tana ekalefa nad mu'jizat taka tafadu kantatta enwate lolun ekalefa deke atun hifi ekantatta bekalun namse bekalun ves e bekalun iman tarikam balika shivati kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihuga haftaako effaharu maduwegen e bekalun nasihatteri wada gannu ehma asabe kalun e terem bay bekalun e bekalunge ehem wiema iman tarikam balika shi umuge hiye gotuga hifu hikulu kureveni e mihunge nifauga bali hitterega ufedigen danekam awon mengene e wara nurakka wara sumpa bayyenge nifauga bayyaki mi ummata wara nurakka terech wakin khasako miyati e kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummatuga tibi muslimun ge community ge ulunu mihun navs nurakka teri bay adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yati mi ummata emen rakka teri bay gotuga ehima ashabe kalunge terega ulunu mengene malaika be kalun e be kalaku wa ki miyati allatu kaabani kurabwa man ambi mi haddan ko fa junubun hinanu gane Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga jihadu kurum kor mi haka suwaruge libigem wakan bayan kurebu mafahu Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga jihadu ko marwegen dia agon menne gen hamdatu ge fan ekale fanus miyati mi ummatu ge furatama khalifa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ariha wadagen dannani timammen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tibbabar timannama hiwani timammen sabit kan hunna bolug matiga duunye jassala fa hunna henne namu sekale fana durave timannamen gewwade amidarin na ko fenunima evves halegga Allah subhanahu wa ta'ala matimves adi wahaki akhirat do matimves timammenna ginen hadumanu weye abadus amdarin kantattakae mashghul ulani ehemwi mi timan kale fana hiful wada gannawani mi nifauga balihennen ehindu awwakur fanus widalu wellevvi timan kale fana samani tihenne hingashe mikamuge sumige suwal masalaage aslu hallen hodu mattaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadan dannawan ehindu gos dennevi kit rasula sallallahu alaihi wasallam nafaqa handala widal me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam widal bani handatu ge fane tihem widal nuwashe hama kashabarun tiyabami hun timan kalefan ari wotibe kam sabit kam matiga iman kamga tibe timun kamga waninama tiyabami hun edumati idaf tibba magumati hinga daniko malaika be kalun salam kurevimu ehim agun men insanun mige miwahake me hadisa agun megindani komme insana kiwes adi sahabin kamga vies adi ebe kalunge hittakavves mi agun menge mi iman tari kamaki eki halat takin onna echekkan eke hewe bas adoy hi agun me hew amal ta qura kamga waninama agun men iman kan iturwegen daanekam em agun men egeterin em muhimmu ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge mi iman kan furihmatuga sabit ko bebu mattaka agun men kuranje kamaki agun men ilmu ungenu
adi miyati Allah subhanahu wa ta'ala deenuge kantatta ungeni daskurun awgon men dunyawi hayata shadi ukhrawi hayata beenumwa kantatta haasile kurun Allah subhanahu wa ta'ala miyati baqara surah 2 devanat wahi kurwa fanni wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim mane ki tiyabamihun Allah taqwa bariwa manne ki Allah taqwa riwaashe hindun Allah tiyabamihun mugannaba devwan ekalaage hurihata kecce ekalaang hedde hurihata kecce mula denewdigen ve halatu ema agun men miyati Allah subhanahu wa ta'ala ge lobwedi kama ekalaange sabidukan abadus ekalaange mati zikru kuran jehene eme kitma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis burukan la yazal min lisan mane iktibage du min ratbilna mane Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurum mati bab washe eki Allah subhanahu wa ta'ala miyati zikru kurum mati demi hurajmi ha ki kobato Allah subhanahu wa ta'ala emiha ya dunya mati kurimati wegenda kantattakun ena salama kurabwana eme kitma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis kurabwa fa hadis miyati man lazima al istighfar ja'ala Allah min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haythu la yahtasib mane ki Allah subhanahu wa ta'ala istighfar kurum mati demi hurajmi ha kamga waninama ene madiwariwa kan dati undagun nikunnana mageddakkawa ena hitaameri kama moliwerikan fillawa devwane adi ena nege gotuga rizugo devwane em agonmen visnam mijheni Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen tibe kamga waninama kurimatiwa kantattaka medu agonmen ketteri wanjehene agonmen kantattaka kurimatila anjehene agonmen ekiyeki imtihan ta annana Allah subhanahu wa ta'ala egotu imtihanu kurevve bodubeke emiye bekalonge iman kan ei teduwari iman kametto belle mattaka imtihanu kurawwana kamete amiyati Allah subhanahu wa ta'ala ge ashab bekalonnaki e bekalon sabidu kammati tibay namise bekalonges iman kama medu e bekalon abadus farawerive awon men e bekalon iman kan ituru kurumattaka he amaluga ebbe konebbe waada verivu miyedu awon men dunyawi hayatuga eki kankattako mashhul uleiru awon men terem warak gina lobete akhunna ukhtunna mikammatin hadanete namis awon men Allah subhanahu wa ta'ala ki awon men hegotuga rizugu devwa raskalang adi hegotuga rizugu libigatu mattaka masekka kurumaki dinuga alukamme gotuga lavwafa kam ema awon men dunyawi hayatuga madanuga awon men miyati fardu fas namadu ada kurum mi Allah hadratuga emme lobedikam bodwa amal adi awon men iman kan haqiqa gotuga aqida ga bimwa nagifawa kamuga alamat namadu nukura mihaki ei haqiqatuga ev Allahu ga rahmatun emiha durugen wami ekala kofa husheligen wami emiyati Allah subhanahu wa ta'ala kiridu Qur'an wahi kurabba fe bobe ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai maneki imam mistakunne tiyabamihum hukuru namada bangi gojje kamuga wanina dunyawi hayatuga tiyabami kura masekkatta huttala wiyafari kurum fatakanta huttala fa Allah haduma kurumattaka tiyabami annashe ekalage khutuba aduhu mattaka annashe maneki Allah subhanahu wa ta'ala miyati faiza qudiyati salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah maneki tiyabami namadu ko abadiwejje kamuga waninama Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami devwa huri devvum tiyabami edeshe ehim agun menna islam deenaki kuri zamanuga bunakum moganya meti rahbaniyata maneki alukamagin hussegen ule deenenno hame ekani emihun kuri zamanuga nasara ina yahudinge terege yahudi nasara inge tereng emihun alukamagen hussegen ti faden names miyati agun men dunyawi hayatuge madan tawga agun men amidarin nasha agun men halagotu rizugu hodumattaka kura masakkataki yes egen darumaya sawab libene kam adi ei sadagatek gotuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis rotak megani sifakod deva afani agun menge amidaringe mane muhtata fuddadu mattaka emihunge ange leve halalu kaayati kolaki wes ege sadagatek gotuga lavwa afani adi agun men Allah subhanahu wa ta'ala ya furihama gotuga hardana iman kame furikamga waninama agun men yati aduvunge nurakkate revunta kun salama begen dana aduvunne buni magunum visnam mijeheni komme insanaka ekuga enage maryam fana isa ge fana fiyawa shaytanave e shaytana emiha ya abadus ena masekka kuramundani Allah subhanahu wa ta'ala ge magun ekkiba kuruma ehma Allah yati kiridu qur'anuga wahi kuraba inna ash-shaytan lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu ashabas sa'ir
maaneki hama kashawarun shaytana ki tiyabamuge maccawa aduwweke tiyabamu aduwwekamuga balagannashe hama kashum e shaytana ya e shaytana waagide faratta abadus maseka kurani emihun narakeya magu koshadeni ema agonme visnam jeheni Allah subhanahu wa ta'ala ya miyati aduwunge rakkaterikam mase kurumattaka agonme kuran jehe kamaki kobato emihunge makaru revunta agonme annana ekiyeki sifaga agonme hittaka yannan ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi midwana khalifa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dennabi alkitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadratun fitunaage hadith dasuri kaakuto ehindu etanuga huzayfatu yaman kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirru katibu unnawa vidal vitiman kalefana ehindu kalefan dennevi fituntu rajul yahli wa mali maneki mihage fitunu rikan ebade enaga ambidarinnata enage mudalawse baade waakeki ege yukaffiru as-salatu was-siyam was-sadaqa maneki ekamun ena kaffara gotun ekan kodden namadu kuruma ginen rodefuma sadaga kurume ehindu umar ibn khattab radiyallahu nannawani ti wahake nuneti man kalema e fituneki mistakunge kalu biya bodu singa biya raale faden e naga bindalum afo ege doru wettigen daane ehme mayati agun mengen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith miyati tu'radu fitnun qulub miyati mistakun hittaka fituna hushaligen daane kunalaka haatake maneki viyamiha haata e vivigen da faden ehem vima ege tun hittaka egotun e fitunorekam wadejjami geyakin wata mihekam ga waninama Allah subhanahu wa ta'ala emihaku ekamu salamak kodde mihaku menuvi salamaten nuwana ehma agun menna miyati agun menna waraggina fitunori kantattaka agun menna gina kantattake terega insana heda kuram mijeheni enage iman terikan sabit ko wawam mijeheni ehem miyati kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadi Allah subhanahu wa ta'ala agun memmembes miyati agun men etere amidaringe kantattaka amedu agun rakkatari wan jehene e kiredu qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala nisa suratu nunata wa hikurabani wal yakhshal ladina law taraku min khalfin dhurriyatan dhiyafan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida maneki emihun birwati wanne emihunge nafahuga dukafadiya darinta kamedu kantat balikash darinta ke wage khafu alaihim eba mihun e darinna medu e darin kantatta kamedu emihun birugane falyattaqullaha faiti eba mihun Allah taqwa verwa adi wal yaqulu qawlan sadida adi sida vegemwa bunumakun tiebam baspunash ehmi ma gun menna miyati evs miheka miyani miheki ei gos miheke ene miheki miyani kantattake waane mustaqbal go waane kantattake negen agun menna oin wajibake agun menge amidarin hegotu tarbiyatu kun emihunna dinu irshad taka islami akhlaaqun emihun ahke agun me iman tariga haruda kunumattaka kommehem beenumwa wasilatta emihuna hoda dinu agun me gene agun me maddi ete wasilattaka hoda dinumattaka agun me wara bodati qurbani takeban darin school eba fonuam ay darinna beenumwa mi hedun tak hoda ebaden kaabo take tafatu faida hore kanata eba hoda dem namas agun men handanete bayki e darin ge akhlaqo e daringe hewgotuga tarbiyatu kurun edarin mujtamaw terega ude iru emihun ehem mihunna de terega muamala kurago adi emihun wakibe diumaffahuga bes emihun nattaka hew duwa koddene salihu dariyaku bina kun agun megen salihu amale venui Allah hadrataka ufligen nodana salihu dariyaku kura duwa menuvi ema duwa kun evves maame fanaka manfa no qur'ana ehem agun men egen Allah subhanahu wa ta'ala miyati agun menna misalagan suratul maida ga hatawi sanayatu wahi kurabba miyati innama yataqabbalu Allah minal muttaqin hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala amota gabu kurabani egalage taqwa beriwami hunna lobeta khunna waqtum mitanuga agun men visnalan je wara muhimu nukutaebo mi hadisa ki egen mi ummata agun menna miyati furatama levvi agun menge bappa nota bappaya mamma kamugawa adum faana havwaage faana furatam libadagen nevi didarikon habila gabilu kantatta agun minne wa hadisa kantatta vegen diego emmina sengene kihinekam vegen diei habil nota miyati gabil habil nota kokko marali masala adawatari masala mi kantatta ufadigen midiyei ehindo sekamakos Allah subhanahu iman kan sabit we hunna misalaka agun menge daringe teremves agun men bunani basnaha nuwata adunaha mambe fana kiyamanteri nuwa mambe fana ihtiram nukura e mambe fana alanula ete darintake veye namesege terega huriha darinnennun Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen
hunna miha iman tarikan sabit hunna miha hakiketo jawabaki edi agun men negen habil vidalwi kiko ama kashwaron in Allah subhanahu miati mi ebdemihu qurban mane kavenni dosaro nagotaki kavene kurumattaka hushala mejeni qurbani kuram mejeni qurban gabul kurabma fo Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani hama kashwar innama yataqabbalu Allah minal muttaqin mane ki timang Allah ange bigota waake amal ko ena kiyamantarika ada ko taqwa veri wa miha ko menuvi qura amale menuvi agun gabul wegen udana ema agun menna vistam me jeheni Allah subhanahu wa ta'ala ge mi agun me point ha visnange baje agun menge komme dariyaki evves halege Allah subhanahu wa ta'ala mi bimmachan wata mi duniya ufan nukurwa ei fajire ufan nukurwa kafir ufan nukurwa munafiq ufan nukurwa aniya kuramihe uman nukura maamfanu kiyamantarika ada ko emmennaki tawhiduge ahulwerin e tawhiduge matiga komme miha kos mi duniya ufam wegendani ehme kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith pro qurban kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhabbidanihi yunassiranihi aw yumajjisanihi mane ki komme dariyakos komme kujjakos duniya ufam wegendani fitratu saaf kammatiga mane ki kujjage evves ka kushenne innocent mane ki maasum mi kujje gotuge e kujjaku miati nasara no yahudiya kan nasara kan majusiya hadani e kudinge mambe fan ehma agun men miyadu visnam mijheni agun men kitemmi molu kamel libunu kam gas agun men kitemmi tanawas kamel libunu kam gavis agun men hadam kurange bajhe agun men Allah subhanahu wa ta'ala ukhrawi haya edu qiyamatuga abadi hayata agun men buri danje henekan e hayata ki agun men naikuga warakariga waach ehma iman kan harudana kurumattaka miati abadu sagun men sabit ko behetu mattaka bajhe Allah subhanahu wa ta'ala matin handum kuran e alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard miati agun men again Allah iman vi mihun ko bato emihun kollatti behendugal mane ki emihun kan kamuga duniyavi kan tatto mashghul uleero adi emihun ishinda tantanuga mihunna ko majlis tahuga note emun saa kotariga note hentanega tivikama Allah matin abadu sekana devvi niyama matin handumako ekanage waage kan tatta qura mihunna adi miati emihun nidan osove emun tiberos Allah matin handuma qura mihunna ehme agun men nege Allah subhanahu wa ta'ala ge duniyavi hayatuge ekiyeki musibat taka ekiye kantatta agun me kurimati wegen annairu miyadu agun menge duniyege kurimati wegen miole nurakkatari waba corona virus miyasa agun men Allah ge imtihan utari imtihana mi imtihanaki agun men Allah subhanahu wa ta'ala komme insana kavse kalanga hadurata agun menge mi rujuwabe ekalanga hadurata agun men kuttam wegen agun men islahu quran libunu fursatek gotuga balanje heni ekiwe kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ma yusibu muslim nasabin wala wasabin wala hammin mane ki muslim mihaya Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kuruwa dati undagu kamaka adi musibataka adi muhitameri kame kurima makashaban illa kaffara Allah biha khatayahu enage kuffa tafussa badeva em lobete akhunna akhtu agun me bisna mejheni Allah subhanahu wa ta'ala azabahu shayligenda kantattakun agun mislah waamvi agun menge fushon evves mihaka gelmen udemvi agun mengene kuriga ummetta azabahu shayligen diye kigeto miyati fa amma samud fa ahdainahum fastahabbu al-ama ala al-huda mane kitiman Allah samud baagage mihun navves hidayat dekkeve mihunna adi fastahabbu al-ama waake emihun hud hidayatuga macca khanu wenwata andirikan emihun kama lobi kure fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hun nikamati ke azabun Allah timan Allah min hippevime bima kanu yaksibun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun adtiman Allah iman ve taqwa beri mihun eke azabun Allah subhanahu wa ta'ala salama kurevime ema agun men ngati Allah subhanahu wa ta'ala agun men ekalaga hadota rujua ve kala engevi gote iman vegen taqwa beri vejje kamuga waninama Allah subhanahu wa ta'ala ekuffa abata fussava devva adi agun men boduwegenwa daruma devwana ehme suratu talaq Allah wahi kuravamani waman yattaqillah yukaffiru anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra mane ki Allah taqwa beri vejje miha dannashe ama kashuran ena kuffa Allah fussava devva adi ena boduwegenwa daruma devwane ehme agun men egene insana dunyavi hayatuga mi qurani komma saketto misala vyafari nota business kora mihaku mase korani kom maqsadetto balalange baje misala ka e mihunna eneki mustanjeke bunumatto nota ena kombeka to masaka korani enaga amidarinna enage muitama
namwe seenage emme muhimmakamaki ene Allah subhanahu wa ta'ala mi kurev imtihanaki tanamas kan devwafa ene kurev imtihanaki aneka sihat devwafa ene kurev imtihanaki ene ya reed kan devwafa ene kurev imtihanaki ilmari kan devwafa mi komme kamaki yes Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga awgon men suwal kurevene kamme em Allah subhanahu wa ta'ala awgon men ede echki kobato awgon menna miyati qiyamatuge abadi hayatuge niyumatuge goti kamgawa suwaruge e suwaruge awgon mennaka eha kuda kuda age dakka pakanu ganaven bazarun awgon men echhi gane vikkumuga awgon men kuda agu hayo echhe gatum emme lobi koranam suwaruge ki ege zatuga mativerigem wat em Allah subhanahu wa ta'ala awgon bodu age dakkan jeheni em Allah wahi kurabba fani tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya mane ki ei suwarugeta ki timan Allah ardunta teren timan Allah taqwa vermi hunnatta ka timan Allah devwana tanake em Allah miyati wa uzlifatul jannatu lil muttaqin ghayra ba'id mane ki qiyamatun duhum Allah taqwa vermi hunna e suwaruge ami hun duruge noveye Allah duvem agonduge duaa ki agondu wahak nimma lobet akhunna agon amin nafsha agondu aila yata adi agun lobete akhunna ukhtum itama kuriha befun bes agun me jehe mihadu agun menge iman kan harodana ko agun menge mi ulum haya badal kollan ebaje Allah kurimat kurwa musibat taki ebbe salegga e badu nasiben nun kama e imtihanek kama gabul koggen e imtihanu araganen faasegen agun men dunya akhiratuga heol mi kame maga agun men emburi rujuwabe heo amal kurmati demiti begen suwaruga hasil ko masay kurun eduha ki hama kashwarun qiyamat duwa kal akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin mane ki Allah wahi kurab eduha ekwaring foshun ebbe ko nebbe qur'ana fahme kan Allah taqwa emmennaki aduwwun gotuga wegen dane taqwa bari mi menwi ema agun duwa ki Allah subhanahu wa ta'ala agun men emmennaki iman kan furiham gotuga harodana koggen agun amidarin egotuga matin tarbiyat koggen agun men Allah subhanahu wa ta'ala devvi madumim wara ruhigen ekala ketteri kama ekuga agun men miduni be haya vetuko agun men heo nimme devun Allah subhanahu wa ta'ala agun men korimati vefawa min rakkat ekeki babata kunna agun men korimati wa nam dati undagu kam agun men pillawa ekala tanawas rahmatuge maneki agun men devun edi agun men ves dua kuran jehne Allah subhanahu wa ta'ala agun men kiben agun amata gabu kurabati wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.